Majas. Autor kompletne kompozicije je Maja Rogić, a izvodi je Magdalena Rogić koja nam dolazi iz Zagreba. Ima 10 godina i odlična je učenica 4. razreda osnovne škole Dobriša Cesarić u Zagrebu. Magdalena svira violinu i klavir, a nastupala je na brojnim festivalima u regionu i šire. Na festivalu Asterix u Makedoniji osvojila je Grand Prix. Na međunarodnom festivalu Fens u Sloveniji osvojila je 2 prve nagrade. Na festivalu Školjkice u Novom Sadu dobitnik je prve nagrade žirija, kao i nagrade za najboljeg stranog izvođača na festivalu Europop Stars u Mađarskoj. A osvojila je i 3. nagradu na međunarodnom festivalu Katjuša u Moskvi i mnoge druge. Hajde sada da čujemo Magdalenu. Pričao mi jutro svijeta kroz omokupa o divnom malom stvoru kojeg sam